I kublaya pi waro ki perlok ki wasnyaw suk wow up yiki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wacha kem uwato hadin wakadong ki pulit ya oda kakari is nyaw lakam chapok film de hawakam te kamun pertuy uti ubru weito uwasa wachong hewan te ton api yagani kubor hadu wakut kanang wayo tip iye wasakyat. Te Chah sedang iciki kubor, ladam pu emu depiu subscribe yo new channels nya bhai subscribe, we ngat how to bell we em tu khnang wayo pten cho piu yo yigi kubor wa thamme. Te ton sedang iciki kubor. Nin kasngi, kapra tarik ubanai wa khande hajar poar, ki pulit kari bhoy de yo ki wo kem ya wi ubru, hadin wa yakadong ki ya oda kakari. Nei liang u superintendent of police dakhana uchaki wa patai khubor waki pulit de yakadong ki ya uti ubru hadin wa mkti uwo to nakawi katrok kawada penying bhaha ICAR wa m hashilong bypass nin step Mar ya yo utip chapang ini wajia ki pulit de yalai ki wood cha ite itha wajia tangwa uti uwa mkti de yut unaite ithau da kakari yo lai cha shilong tangwa uni ubrum puem uyo uwo lai jingai we de yo ki wo kem ya o hadin wa yakadong da kakari ya uni ubru de tip pertu ya o kam ushembor lang rinta thiang weito uwa nakachnong umsning na uni ubru de yo wo kem arteli ki mobile phone uwi uternem wa kawi katari kawi niki phone wada kem da chem to kawato u we kam te da pen un sen don ya ka cha utre